hindukira mugenzi wawe mwegeranye umubwire ngo iyo Mana irera.
ufatwe mu izina rya Yesu. Kubera ko tugeze kure ureke gusigara ufatwe. Haleluya, haleluya. Amajwi yapfuye, mudufashe kutuzamurire mikrofoni, mumanure mapya. Bwana asifiwe. Tuyegereje Kennedy. Ate minota mike tutangomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Hindukira mugeza umubwire ngo yatubereye umutako w'Imana. Haleluya. Oya, ndashaka umuhe high five. Umuhe high five umubwire ngo niyo Mana yatubereye umutako. We're
Haleluya. Bwana asifiwe. Usigane nyota bikeye. Twasira mwa majambo. Tuvuge ko umbere mataka. Mama asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Uragira ngo zana Alex. Nubuye. Satani wagenda hina. Bwana asifiwe. Haleluya. Wagenda hina. Kwa hinga moyo. Bwana asifiwe. Uzima bwanje burizwe ngo wabupfiriye. Uzima bwanje burizwe ngo wabupfiriye.
ugasanga abantu bafatishije ikirere cy'umwuka bamerewe neza bageze
kure n'abandi ntibazi ibiriko biraba kugira ngo mugenzi wawe tufise uburenganzira bwo kunezererwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntitugomba guhomba akanyamuneza twarose, tugomba gukabyaza umusaruro w'Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Twibaza guhera ku wa mbere kugeza uyu munsi w'Imana, uyu munsi w'indwi ngo bibe ari ibintu bisanzwe. Tuba twahuye n'intambara zikomeye n'imitego myinshi, ariko Imana ikaturwanira intambara ikadutsindanishiriza. Rero kuba twahura iki gitondo tukahimbaza Imana, tukagaragaza umunezero wo kugaragaza urukundo dukunda Imana n'uburenganzira bwacu. Yesu ashimwe cyane. Nagomba sabe ayicaye mwihangane duhagarare. Yesu ashimwe cyane. Duhagarare. Haleluya. Reka nsome ijambo ry'Imana ryo kubakira. Yesu ashimwe cyane. Ubundi turafise teme y'uku kwezi ivuga ngo iki? Ngo mugende uko bibereye umwami wacu, mumunezereze muri byose. Yesu ashimwe cyane. Mwami imbuto z'ibikorwa byiza kandi mugwiza kumenya Imana. Haleluya. Mwami ashimwe cyane. Ariko bagomba tuganire ijambo tugomba kubakiramo ni ikete rya kabiri ya Petero ni igice cya mbere turasoma ku murongo w'icumi. Haravuze ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa hamwe no gutoranywa kwanyu. Nimwakora ibyo ntimuzositana na gatoya. Tuvuge ngo amen. Uyu ni Petero ariko arahanura ishengero, abavuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushiriza kugira umwete. Haleluya. Kugira mugenzi wawe tukwiriye kurushiriza kugira umwete. Ntiwaye mubariye kabisa. Kuko iyo umubwira nawe arabikora byakiriye cyangwa wayimubwiye arihoreye. Kugira mugenzi wawe tukwiriye kugira umwete. Iyo wabona ariko aratwenga atereye uzoga wabivuze neza. Ubwo bwira tukwiriye kugira umwete w'ibintu bibiri: gukomeza ihamagarwa no gutoranywa kwawe. Burya umugisha Imana iduha iyo twakijijwe hari icya mbere n'umuhamagaro. Burya no gukizwa n'umuhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari ine etape Imana ikugezaho yo gutoranywa. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo wahamagawe n'Imana ugomba kubimenya, ukabiha agaciro kandi ukabikomeza. Kuko utabikomeje mu isi y'umwijima hari ibiza kutunyiganza bikadusubiza hasi. Kugira ngo rero tukwiye gukomeza ihamagarwa yawe, ukwiye gukomeza gutoranywa kwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushiriza. Ijambo kurushiriza ni igihe umuntu yaba yarasanzwe abikora, ariko nubwo wari usanzwe ubikora rushiriza. Imana icyubahiro. Haleluya. Kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryacu, wo gukomeza gutoranywa kwacu. Kandi nyamara icyo yabaho bikagwira ntituzotsitana, ntituzonanirwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusabe abaririmbyi kudufasha. Turagomba indirimbo imwe kandi tuje guserimbira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko isengesho ryawe ubwira Imana ngo Mana, iki gitondo nkeneye inkomezi zo gukomeza ihamagarwa ryacu. Iki gitondo nkeneye inkomezi zo gukomeza itoranywa ryacu. Ubisengere kuko iyo wabisengeye Imana isimene kugenza. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukuri ni muzima. Haleluya. Muzima atagwaye yohaguruka tugahimbaza Imana. Haleluya. Birakwiriye ko duhimbaza Imana n'ukuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Ku kwezi kwiza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Twagira umugisha niko kwezi revera wacu pasiteri yavuze. Haleluya. Yakoze anniversaire atari hano, ari mu kindi gihugu. Ubu yari mu ndege neza. Haleluya. Aho twari turi Vendredi
amakuru aba mu ndege sindarija numva ni meza. Haleluya. Ukwezi kongera kuvukamo Cynthia protokole n'umuprotokole mwiza. Haleluya. Uku kwezi kongera kuvukamo jewe. Chongeye uku kwezi kongera kuvukamo mushiki wanje. Ariko zose turabikubira umuvyeyi wacu tuvuge ngo happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pastor, happy birthday to you. Turakuramo gift tumuhereza y'ibihumbi 100. Kandi n'abandi mutari mubizi murabe ikintu dukorera umuvyeyi wacu. Twe turatanguye ariko nawe aho uri yemuhera ko murera. Haleluya. Je vous salue de base. Not
dufate umwanya wo gusenga zana iyi mikrofone ndagomba dufate iminota ibiri yo gusenga Imana. Imana ishimwe. Ndagomba dufate iminota ibiri yo gusenga Imana. Iki gisirimba bagombye baca bagisubiramo, ariko ndagomba dusenge aho uri. Ureke kuraba abantu, wowe urabe ubugingo bwawe, urabe n'ibyo biguhagaze imbere. Turagomba kubitembagaza kino gitondo cy'izina ryawe. Turagomba gutembagaza ubwami bwa Satani muri kino gitondo aho waba uri hose. Hari imbaraga z'iminsi, imbaraga, hari imbaraga z'Imana muri kino gitondo zishobora kunesha imbaraga zigurwaye. Hari imbaraga muri kino gitondo zishobora gukubita hasi imbaraga za Satani. Turagushimira Imana, Imana. Nagomba usengere umwe muri twe amaze igihe agwaye, nubwo tuzi ko twasengeye abagwayi, ariko nagomba ko tumudomaho tukavuga izina ryiwe, tugahuriza umutwaro hamwe tukamusengera. Imana ishimwe cyane. Ni Diacre Ntakirutimana Mansini, amaze hafi igihe kitari gito atari kumwe n'umuryango kubera impamvu z'ubugwayi. Ubushobozi bw'Imana bukiza umusange mu kibanza arimo. Imana ishimwe cyane, kandi birashoboka. Birageza ngo birashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Iyo Mana niyo tuyatubwire kugira ngo umusange mu kibanza arimo, abone igitangaza cy'Imana.
data turagushimiye turarengukanye mu nyonga zawe umusabikazi wawe Ansile ahari uramuzi kandi ahari uramusobanukiwe intambara itararwana ibitaro by'indwara ku mubiri wiwe turayikweretse reka n'uwo mugizi ku rugamba y'urwanya intambara urayinesha mana turasenga ubushobozi bukiza indwara ubusange mu kibanza arimo umukize yakire kutabarwa nawe yakire kubohorwa nawe yakire kwidegereza mana turakugukira turakugukira mu buzima bwiwe iki gitero c'indwara turakizimanye ingaruka yitwa kose tuyishyize ku iherezo turagana kuba kundi mana yakire kubohorwa nawe yakire gukizwa nawe yakire kubohorwa nawe urakoze mana kubikoze urakoze kumubohoye urakoze kumukijije uhaye icyubahiro kukomeye amashimeshi n'izina umwami wahumvishe niba twingahe imbere tagomba ishengero duhagarara turaririmba kantiki y'ijana na mirongo inani na gatandatu izina ry'umwami Yesu ni ryo kuremesha mu magorwa yawe yose ijana ujase twasabye ishengero ngo duhagarare indirimbo nonezerwamo y'uririmbo uhagaze kiretse gusa urwaye ufise intege nke z'umubiri bidakunda guhagarara ariko naho nyine wo kwinanata ukinanata kugira ngo tuvuge izina ry'umwami Yesu niryo ryonyine ryo gutabara niryo ryonyine ryo gukiza Imana wahumvishe reka turirimbe Mana ishimwe batushime Thank you.
ashimwe. Haleluya. Izina ry'Umwami Yesu. Iki gitondo rikuremeshe. Sinzi